naam verdad? Alisa. Alisa, penso, welkom. Thank you. Ben je bueno? Ja, het wordt op ambiance per la vaccin. Oké. Wat is studio? Adesso è entrepreneurschap. Oké, staat in Ulanda. Hybrida. Na Banson Cusco. Ja, dat houdt het bom. Dat een digeramento, pero dat houdt oké. Kijk dat ik was gemaakt met deze vader. Ja, mijn mama dan. Ik heb de gitaar te zien. Hi, mommy. Ben jij gewoon? Sì, meteen. Hey, succes hè? Dank je. Estudiante não. Alif? Que mensagem bater para o estudiante não novo? Então sai que antiga de ambos vai ter esse medo, vai ter esse medo, vai ter esse medo, sim. Chiquiana. Chiquiana, Bio- en farmaceutische wetenschappen. Bio- en farmaceutische wetenschappen en Leiden. Leiden. Ah, welkom nu aan. Kom bij je bueno. Zie? Maar dat komt tempo para que na eindelijk. Sí. Kom bij je despedir na persoon. Difícil, pero nos tengo puxa. Ah, de que te posso mais sobre o seu fato. Te quiero a mi familia, mi cachorro, cachorro en general. Sim, não? Hey, succes hè? Dank je. Mevrouw, mijn naam verdad? Sophie. Sophie? Welkom Sophie. Dankjewel. Kom bij je bueno. Het ging goed, ik voel me heel moe. Maar ja, Wat ga je meest missen? de beaches eigenlijk. Ja, strand, hè? Strand, ja. Lekker. En de zon, ja. Ja, klopt. Hier hebben we wel schepen, maar dat is het niet. Nee, dat is niet hetzelfde. Psychologie. Leiden. Ja. Hey, groetjes, succes. Dankjewel. Hi, kom maar. Nelle. Nelle? Yes. Welkom. Thank you. Ja, wat in de studio. Pedagogie. Pedagogie? Yes, Oh, goed. Hebben we nodig? Kom bij je discussiëren met elkaar zo. Estamos tan bom. Un poco calor, pero no sé. Dit is ons gemaakt met mensen die vaak hier. He comido. Minder dan goeie. Dit is gewoon. Zie. He comido, ja. Maar dat zullen we nog een andere persoon. Maar dat zullen we nog een Social work na Nijmegen. Nijmegen. Zie je? Senti mais quatro de porção. Mi familia, conmigo también de la persona. Sí. Succes hè? Thank you. Kijk.
Charles Mercado. Charles Mercado? Yeah. Charles, como vai que bueno? Vai bom, importante. Tá com delay, pero na review um pouco mais, então na de mensagem um pouco mais lia, porque na review um pouco mais, então ela vai bom. O que você estuda? Esse é economia. Ah, ok. Não? Ah, só isso. Aqui tu precisa mais fácil. Da mão. Hey, welcome, man. Thank you. Yes. Minister. Feliz dia, mano. Como vai? Consumom? Ah, tranquilo. Como tá indo? Bom, quando eu saquei lá para esse dia, eu venho com a minha para começar a missa na segunda etapa de um futuro. Então tem muito coisa para eu bom, nós estamos contentes com o trabalho com essa ceia assim para assim na toque eu venho por ter uma preparação boa e na ia que não está melhor ambiente cômodo. Sucesso, Thank you. Hi, tudo bem? Qual é o nome? Sorry? Tiona, qual é que é o nome? Sim? Leuk, dus je? Ah, welkom naar Ulanda, ik heb een studie. No, not a persoon. Sorry? Ondernemerschap en retail management. Oké, nou onda? Ah, welkom. Ik heb het bij cinema asfalto di Corsão. Lamang? Mooi vrouw. Die hebben wij. Roneli was Roneli? Sim. Roneli. Ik heb een studie. International Business Administration. International Business? Sim. Amsterdam is. Amsterdam is. Sim. Como é que bueno? Bem largo. Sim? Sim. O que você cinema asfalto di Corsão? É solo. Solo? Sim. Hey, succes hè? Thank you. Um abraço, mas eu fui. Nee. Oi, Mau. Natalie. Natalie, como é que bueno? Então, eu basta dessa. Sim, posso rustig? Is het van de Corsão agora? Espero que você leia, Marcos. Quando we cinema asfalto di Família, não? Ja, tuurlijk. André Maranda. Ik heb een studie. BSc Animal Science na Wageningen. Oké. Ja. Goed? Ja, zeker. Hey, succes hè? Dank Hermano, como vai? Por isso que eu queria welcome. Thank you. Qual é o nome da? Ramesco. Sorry? Ah, Ramesco, welcome. Como é que bueno? Bueno tá bom. Sim? Tá bom. Sim. Qual vai o chamamento de Annual Airport? Realmente ela vai bastante bom, sim. Ela vai bastante bom. Que você consegue mais para ver se de fato, tio? Ela mana. La mano família, la mano família. Sim. Que você estuda? Baukwende. Baukwende na onde? Amsterdam. Amsterdam? Sim. Ah, diz aqui. Sim, pegar. Hey, succes hè? Thank you. Você não bola, sabe? Sim. Muito bom, só vem assim, bem do lado de cá. Eu vi isso agora. Bom, idei. Um dia difícil, tá de circunstâncias, pero já estamos no futuro, ela vai bom dó. Turismo. Turismo? Luxi, não? A Brida. Brida? Ok. O que depois mais para ver se ele faz Mi cama cego, ó. Pero vai ter um carro aqui, não? Ja, pero toch, en de keer de mingo.
Buon successo, eh? Anche. Hi, come vai, bro? Foi não, verdade? Mi nombre es Bea Bartolomeos. Ajá, como é que puedo? Ah, hoy bueno. Un poco largo sí, pero hoy bueno. Ok. Tu tipo de estudio? Ah, mi ciudad ley. Ah, Hoogte van Utrecht. Utrecht. Wat is er maar vaker die je persoon? Mi mayor tang ya mi staat tang at ela mamlo. Maar nu zullen we zo komen, Kumay pamilya mi to po may gabo. Ayo. Hallo. Hi. Goedemorgen. Ciara. Ciara, welkom. Dank. Como é que puedo? Ela vai bom. Não é chance de dormir sim, pero ela vai bom sim. Tipo de estudio? Maar ben studie animal management. Leuk. Dat is een goeie, nodig. Na Leeuwarden erbij studie. Ja. Aí sim. É excited. Os comandos para ver parte de persoon. Oh, aqui. Mama com Rita. Ano zullen we nog malen? Ai, mami. Mas Yegada. Dank je. Tá? Gostava. Tipo de estudio? Maar we studeren Engels en Zet. Engels, nou? Sim, mogen zo Utrecht. Utrecht? Ja. Bom menino, Ulanda. Dank je. En succes, hè? Dank je. Yegada. Tipo de estudio? Papá, ¿qué vuelo? Big largo, sì. ¿Es largo? ¿Pero qué fai? Papá, ¿qué te estudias de la persona? Big duro, però. Famiglia. Cosa mi lasci anche? Che mi dice la No? Hey, welkom. Je laat een bos stappen. Goeie keuze. Hey, Sì. Hermano, vandaag. Hoi, nou vandaag. Hallo, man. Hey, welkom. Come è che vuelo? Very long, man. Very long? Sì? Very long. International business. International business nodig. Ook zo Utrecht. Oké. Is jullie vader of zo? No? Hey, welkom. Thank you. Hey. Tipo di studio? Fiscale Economie Erasmus Rotterdam. Sei te stad? Yes. Come è che vuelo? Bom, todo Lucy, tranquilo. Sí. He sido un tiki hard. Goodbyes are always hard, pero ay bom sí. Sí. Hey, welkom, hè? Dank je. Mas parte di persoon. Esta que era mi familia, mi mayor, ¿no? Sí. Hey, maar nu zullen we persoon. Saludos. Ciao. Chi proviamo sulla? Ah, ma ben pas signa. Fysioterapeut. Fysioterapeut? Sì. Na Rotterdam, na Hogeschool Rotterdam. Sì. Oké, ik ga bij je persoon. Ja, op emocional. Bom, se não me engano, vai mais por aí, me tempo. Digo para mim, para mim logo com muito louco. O maior não come amigo não nem isso. Eu sei da vida mais confortável não está meio que né. Para eu não quero ver se me interromper. Sim, Rotterdam. Hey, succes hè? Bom, danke. Certo. Ma vi studia ICT? ICT? Eindhoven. Sì. Chi ti posso más per essere fatto? A mia famiglia. Sì. E tanto. Hey, succes hè? Dank je. Chi wat studia? I'm studying international social work. Social work. Sì. Come che ti studi una cosa? E la poi passo poco, piora, però la bevo. E bici una cosa. Tanto mia famiglia con mia amica. Sono famiglia. Sì.